masih kayak hormati majikan tua. Cara Mas Marga, Bapak Hoyoi buat tuang. Kakek wong diajarin awet blok langgan. Bunda cantik sayang. Ayo Mimi Yung sayang majikan tua setelah go. Mimi Anis, Bapak Yung Mimina, Bunda cantik sayang, Bunda cantik. Arya Production Shopee. Bapak Yadi sayang yang punya Taiwan. Nok Tari, Nok Merlin, Sini Hongkong sayang. Bapak Satria.